आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाव पाजरी मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना ngasi Imphal gi Nagamapalda mechanized rotary parking facility sangakre. Parking facility asi Imphal Smart City project ki makhada sangutpani. Parking asida sakamari panba gari nifunithoi sakani panba gari masa homputara thambagi khudong chab laigani. Thoromod do wangang मुख्यमंत्री na hai शांति leitaba leibak amatana sokhatpagi maikeida mangjil thana changshin bangamloi maramaduna शांति haibasi puruktaba sungyamak yadraba poshak amani शांति पुरकनबगिदमक तोंगान तोंगान मफम कयादा चतुना कांगलुप फुरुप सिंगि लुसिंगबा सिंग वारी सानादुना महौसागी फियमदा हंजिलकनबा लेफ लैतन होनारी पाउ फाउदोकनदना लाना लौनदुना अदुमक लैरबदी अखोय पुमनमक चौखटमिनबा यारोय हाइबा असेंबु वाखलोन असि मखोयदा निंगथिना खंगलबा मतुंगदा ngasidi हाना सतप यारमदबा लंबी सिंगदा चथोक चसिन तौबा यारकले इम्फाल दिमापुर गुवाहाटी चेनबा बस मरी अमसुंग विंगर तरुक खुमल लंपाक की आईएसपीटी दगी ngasi ayuk Pung Tara Dalam Thakre. Mukhyamantri Secretariat ki Cherolamana Hai, Punna passengers Chanirom, Ngasi Lambi Pari Ngasi Satki. Ngarang Imphal Sakiba passenger Samukun Mangadu, Ngasi Ayuk, Guwahati da Asoyangam Yauduna Tungkre. Cherolas Namakata Hai, National Highway 2 the passenger Sing Chatokachin Toholagani Haina, Mukhyamantri Yumnam Khemsan, Upamukhyamantri Namsa Kipkanamadi, MLA, Haukolet Kipkana Lauto Kiba Adu, Tabakwina Paikalakpani. मरग असिदा इम्फाल गुवाहाटी बस सर्विस अमु अना होरकपदा आसामगी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा नुंगाय फोंदोक्रे वारोलमद सिरि शर्मा हाई खोंथांग असि मणिपुर महौसागी फियमदा हंजिलकपगी मांगलोमदा संगसिलकपा सिंथानिंगाय ओइबा टांकक अमनी इम्फालदगी लाक्तुना गुवाहाटी यरक मियोय खुदिंगमपुसु तारामना ओकली हाइना सिरि शर्मा फोंदोक्ली ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स लिसिंगनी कुंतरुक्ता तकमान फंगलक्रबसिंग अमसुंग सरुक यारुब सानारोइसिंगबु मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना ngasi इम्फाल खुमल लंपाक्ता लैबा इंडोर स्टेडियम दा तारामना ओक्रे थोरमसिग मरि लेना 53 अमसुंग 53 सुबा नेशनल गेम्स दा सनागी तकमान फंगलक्रब सानारोइसिंग दा अपॉइंटमेंट लेटर सिंग सुयान थोकी थोरमद दुवांगांगबद मुख्यमंत्री ना हाई मणिपुर दा थोहनिंगदब थौदोकसिंगदगी फजदब फिल्म अमा लैरिंगै चेरक्ता ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स दा मणिपुर मसा अमना इहान हाना तकमान लौरपगी वारीना भारत पुम्बद निनखी मणिपुर की मिंगचत पुरकलिब सानारोइसिंगबु हेन पुनिंग थौगनब सरकारना स्पेशल रिक्रूटमेंट पॉलिसी अमा सेमलगनी हारिब पॉलिसी असिगी मखादा तकमान लौरप सानारोइसिंग हानदगी हेना थबक पिब ngamnanaba hotnari Federation of Civil Society Organization Fox Manipur na sinduna ngasi Manipur University ki auditorium da miyaung mifama pangthokre Resetting the Political Upheaval in Manipur Issues and Challenges haiba hiram da pangthokki mifama da tongan tongan ba warep ani lauki Donor Mantraloy ki makhada NEC amasung NIT Imphal na khusamnaduna sinba Astalakshmi Darshan Group Actions Program ama ngasi Imphal gi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da pangthokre Thormodu da Academy sigi Director P Vilas Singh Manipur Human Rights Commission gi hanagi member Ngangbom Nongya yauna maruiba miyoi kaya saruk yaki Ngaksel Mantri Rajnath Singh na hari anawu matang chunaba technology sing sizinaduna ana laing phium hena fagat angedabani Uttar Pradesh ki Noida ngasi lab facility ama shangabagi thorom da mantri na hai labak asida shahar ki masing leptana hengalakli masina maram moiduna ana laing mari lenaba masak mathum sing hen fagat hanbagi tangai fadaba lerakli mahang na hai hauki sahi tarani thoi sida labak asigi ana laing phibam singthaningai oina fagalakli Supreme Court na sinduna ngasi pangthokpa numit humni gi akhanabo lok adalat ki ahobu nimita case summary hena loisinkhre khongthang asi samadan samaro gi makhada paikilakpani ngasi loisin ki case singa gi manungda luhongma masung lanthung mari lenaba case sing motor accident claim lamloksin masung khatipuron piba tax lobu mari lenaba case sing masung sinmi sing mari lenaba case sing yauri Jharkhand cement and steel plant ama pokhai bagi thodokta miyoi ahum sire amana sokle rajadugi Ramgarh jila da thoki ba thodok aduda engineer ahum seki amana phibam luna soki sarkar gi pauna hai plant adugi protection system fail orakpadagi sabagi sang hengelaktuna turbine ama pokhai rakpadagi thodok adu thoki bani pauloi jare